tumusindukeho tumujumpinge ateke ngo two kandi cyo kintu korera umuka we nakwenda gukora cyo kufuna karura ko kujumpinga reka tukorera umuka wagira ngo noguza icyo kuza cyo namuka kuza kuciguza umusiri nobiha yera muhogo kurikiza yabera muhogo kugira ngo tugitesting ngo umusiri takari yarutuga you get it wano tugiza kuri yo urushuwa ngo you are selling muhogo kuriga yes this is serious abo fantu abantu bakwaba abana bitu bakwaba sister bitu bakwaba baruna bitu bakwaba and we keep quiet aza wako muhunami oboyine kugamba that is a mistake tizo mukaha twereze amashanyarazi dona twepunganye twereze amana gitu no busente bwitu na rukundo to pushing and you take off Yesaya muri mutabare bona bankore media mu bari kureba kandi ubudiye muswaga pro and promoter umuye unboxing yaho mu Western Uganda tujye twareba press conference ya Truth twareba Regina ha opinion ye statement imwe umega yahira kugira ngo muhogo to kujiguriza mu musiri so ngo wa producing ikintu ngo kiguriza aho aheru kaza statement ejina yino ko kiri abo kuba like haronke motoke zo kushanga purchasing aho mafirika kongushanga nko bakuzikorera nko muri Japan kandi zitakanyireye harubo kushanga umuntu nakora iPhone kongaganda ari kutera iPhone so nijanchirugiro ko umuntu ariko na planning ikintu cye kandi uko kubana ndakikore anyway iwereba kuchiri kandi bareba kuchiro nchitambura otherwise ntubakunda munonga kandi wana ndakora promotions wija NKORE Media ninga super promotions za baspark ninga terese muziro mushanju 5 ina 22 ninga ziro mushanju 825576 kine bingi bitukora wandagura computer wandakora events nunda stage ninga sound nebintu bingi bitori munonga bitukugezaho kwasaganya kandi tukatereza tukatarivo otherwise nimba kundira kimwe rero nk'abantu banje bamwizi Ronald Mutire bataringa ya wari we mwaronda kubabera kansara blessings press conference yeri zoba netana hazindi ravu ni nyingi nachitanga kare kuchireba ubu twakirwa kutunga microphone and everyone was come waiting tina kuguraguruka rukunde rya hane yamani timanisa ngo umuntu wo representinga is a couple person because one of following umuntu ninga urukagiro umuntu you represent it's like a mirror umuntu wo following echa kona portraying yori tikavuye this is love ikikora taho no kugira ngo show ni game changer mbasa kujeta game over rede tukatunjire yo show yo mwishi ahaha konga ijininge ya muhero because tukatunjire general ikushanga hip hop in Western Uganda to have a success you get it ngabina so yaronje gizoba this makes us feeling free ukashonga cyo kurura mutima or ambro yi ukatutera what you feel at heart abahatsi bakachachira utine kutina ukashanga wa dropping a hip hop ngo dere chindi because it is what is selling because kwa samani we make this show a success kugira ngo tukomorera abantu none tuko azataza kuchikoro wa mukagoro abo bari kunderi aha niyo no mukato representing abandi basigara abakuza kureba social media and after here posting se akajanja posting akakuba posting ikumigume rumuntu mpaka show ataroko ikuramu yes ona hari ibisi bikurengaho ogutukuzire nawe urugendo tukatandika kare munonga atereka tusiringe chapter tujigrowing kitandike busa katumuhereze mpira kugira ngo atamburire cyo yeri y'imotoka tumusindikeho tumujumpinge ateke ngo two kandi cyo kintu korera umuka we nakwenda gukora cyo kufuna karura ko kujumpinga reka tukorera umuka wagira ngo noguza icyo kuza cyo namuka kuza kuciguza umusiri nobiha yera muhogo kurikiza yabera muhogo kugira ngo tugitesting ngo umusiri takari yarutuga you get it wano tugiza kuri yo urushuwa ngo you are selling muhogo kuriga yes this is serious abo fantu abantu bakwaba abana bitu bakwaba sister bitu bakwaba baruna bitu bakwaba and we keep quiet aza wako muhunami oboyine kugamba that is a mistake tizo mukaha twereze amashanyarazi dona twepunganye twereze amana gitu no busente bwitu na rukundo to pushing and you take off that is it reka chikoro wa mkaga jereka rukundo mpango wa mkago Truth agumize mu mission abakora donza ito twenyine nsagambara akora to tko twepunganya mani tuteka hara akora to
kiriaho urwa mukagoru reka tukoleza umutima gumwe truth tumurekure urwa mukagoru tumurekure after all these years after this struggle reka tumurekure urwa mukagoru truth tumurekanisoka reka tushobora ko itebekanise wani kitabo kwa opinion already but these people should know and take the message ahabonka truth is more than ready. Content kutandika hati na wa live mwena make sure pushing and pike to making sure Mukaga we fill university into capacity. Mweba mnonga DJ
mani noza kwikiriza ngo nyina mani nyina mani noza kukakasa ngo nyina mani